Manje le ntambo uMadida umuntu iziphi izinto ekwazi ukumvikela kuzona ngoba kunomuntu othunyelwa ngemimoya emibi mhlawumbe izilwane uyakinyeka ebusuku umelele uyacindezeleka uphupha mhlawumbe edla yonke leyo nto uMadida embi ethunyelwa kuyena omunye Madida kunabantu abamthumela ngezinto ezizomphazamisa empilweni ungabe mhlawumbe iyakwazi ukuthi umesenayo imvikele kuyona yonke into embi noma mhlawumbe ikhethe izinto ezithile ivala yonke into embi mengithi into embi lezi zinto ade uyibale ithunywa zabantu ithunywe nani iyenziwa ngalendlela ukuthi ivale lezo zinto uma sekuthi ke kulabo abazaziyo nabo ukuthi yanje yonke into oyenzayo ama level awafani khona nalabanye abathi bona bayahujwa ngenhlamvu bahujwa abantu kanjalo ikhona yalokho ehlukile suyisefakwe iselelo zinga lekho not nje wena wenzela ukuthakathi khona le ukuthakathi be uyazi ukuthi wenza unenhlahla ehlezi eqondile phela manje yenza imikuvikelo uyazi inhlahla ehlezi eqondile enxa ukuthi uthi yaganga lo ifike igaxela ungabi lula abathakathi ifike nje imbozi ukuthi yazi umunye umuntu Madida masayichaza kanje uyayibuka le ntambo ukujula kwayo kanti uMadida umuntu oyisangoma mayibuka ukujula kwayo usefisa ukwazi ukuthi inahlobo luni lomuthi uyabona noma kuyintambo nje kuphela noma nakubungeke uzubalule ungabi khona into ethile mhlambe eyomuthi la angithi lapha siwegwema ukuthi umuntu imithi ingangeni kuyena kodwa manje nje fanele sigcinini sisebenzisa izinto zokuthi zimvikele ngoba emthini asithi nje njengokuqina nje ukuthatha mhlawumbe kusetshenziswa amafutha ebhubesi nani manje kusesikhathi zokuthi ufuye idlozi lakho sunobulwane so yes manje ngithothela indlozi awafana amadlozi ethu kanti uma kuyintambo ayikho kuwena iseceleni kwakho ayisekho lento kuwena ayikho egazini abantu abafa khona abanye ithothi idlozi lakhona uzophupha ucaba ngoba liyayifuna lento laliyisebenzisa liphila so lento kanjalo asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethene izinto amavasha abahlosile bathi usokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesithi wewo Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga